A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. Proverbs 11:13. Welcome to today's encouragement from Our Daily Bread. Hollow Willow was written by Lisa M. Samra and read by Rochelle Traub. Proverbs chapter 11, verses 11 through 13. Through the blessing of the upright, a city is exalted, but by the mouth of the wicked it is destroyed. Whoever derides their neighbor has no sense, but the one who has understanding holds their tongue. A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. Hollow Willow, written by Lisa M. Samra. When explaining how valuable he found time with an older advisor who regularly listened to his concerns, Thomas said, "He is my hollow willow." When I looked at him blankly, Thomas explained that the phrase is a Slavic expression signifying someone who keeps your secrets. In essence, the person is like a willow tree holding confidential information safely within its trunk. It's a treasure to have someone to whom we can confide our deepest fears and longings. Perhaps speaking from his own experience, in a section of Proverbs highlighting the power of our words, King Solomon commended the individual who displays discretion or can hold their tongue. He also contrasted two people. A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. The comparison is a helpful reminder to carefully steward private conversations, though we shouldn't remain silent if we're genuinely concerned for someone's safety. In our digital world, where we can quickly spread information, it can be tempting and easy to share juicy details that might generate reactions. But gossip not only hurts the individual who trusted you enough to share, it also causes significant damage to relationships when confidences are broken. We can all aspire to be hollow willows, people of integrity who can be trusted to keep a confidence. Let's pray. Lord, make us people of integrity who guard the trust others place in us. Help us to speak with wisdom and with restraint, reflecting your love in every conversation and honoring you with our words. Thank you, Lord. It's in Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. Who's someone you know that embodies the ideal of a hollow willow? How might you hold others' words well? Alsagum ka smel sukal. Ekora rawarangum nang mal makatet dingar babas sukar rakaw. Elakapol rawarangum. Lakapol rawarangum ngon raol mongang au ulen dingar babas sukar rakaw. Aparas marogulon raw belaw. Aklo start serengi. Yai kasil mongang ngobul ten mo sukal. Lu ulen dingar babas sukar raat smel sukal. Ndia ka angot lon raol. Dia ka ngot lon raol, sabi ela adel smel sukal, along aringing meriwa sukar ringin elang. Ndik yuri, akurik mal lungilon raol, sabi el nguwa sukar raat, smel sukal meriw. Akuri au ngilon raol, sabi elo bangkelangi dilodoim, baldak madalun, mamal mangikal. Al sukum ka smel sukal, loreng sertiang, emong akuri, akuri ang sukar rakaw meriyo ang sob aklaw ang sukaw yakmal ngaru akuri sob aklaw ko mga tiyak lang rakaw hindi ka po mauwo rarangum o mga akuri mbay mo ngilarangum meriyo sukar rakaw akuri sob aklaw rasa alim rasukal ang sukar rakaw meriyo akmal masaul ablol sabem loreng setial kadeblo laklat el girel o mga lalakuri sukar rakaw el moriyo
Maklangar kaul mo kamangat aul tuir o mga lemara kyuri rabi ke klosei al sugum kasme el sukal. Dia kango da lon raul se el sukal di kyuri. A kyuri ko mga tiak langar kau eso baktoras lemara sukal. Atal Sunday o mga kaliat tergibalon raul belau beras en diungil. Ngi dira kalbi ke klosei el mga beras yang morba basukar kau. Kamsulang asukar kaul morio maklangar kaul mo kamangal aul tuir o mga lem rakyuri rabi ke klosei. There is a high surf advisory that is now in effect until Friday. Agagida mutlet tilayang may ultima de belbelaw Elder Stay April 16. Mapodo mesaradol. Ako tuloy ka rin doon el-alsil sa morning at 12:47 p.m. Ilmo 2.6 feet. Ako tuloy doon ang morning at 6:29 p.m. Ilmo 7.6 feet. Ako ngirul ka rin doon ang morning at 12:56 a.m. Ilmo 3.1 feet. Ako ngirul ka rin doon ang morning at 6:30 a.m. Ilmo 7.9 feet. Ang agtalasin sa kapsingya 6:11 p.m. Yung aselasin sa tutarakluko ka 5:53 a.m. Aboy na lang kapsingya 14 ng Fermin, mas aboy na 4:33 a.m. Elalsin sa mga kapagya pa talayang ito, ilmabang kila their style ulo. Ado rin layot ng aradiluos ng barata, yung murmurtra 6 to 17 miles per hour. Ado barkil almo lang ara 1 to 3 feet of kultidiyul, yung ara 6 to 8 feet rabdula diluos ongos. A Friday mo mga kapagya pa talayang ito, ilmabang kila their style ulo. Ado rin layot na abdula ng barata, yung murmurtra 12 to 17 miles per hour. Ado barkil almo lang ara 2 to 3 feet, yung ara 5 to 7 feet ang kultidiyul rabdula diluos ongos. Asaluday mo mga kapagya pa talayang ito, ilmabang kila their style ulo. Pero layot na nga diluos ng barata, yung murmurtra 6 to 12 miles per hour. Ado barkil almo lang ara 2 feet ang kultidiyul, yung ara 4 to 6 feet rabdula diluos. Asanay mo mga kapagya pa talayang ito, yung nga 20% chance at ilila ulo. At uli layot ng ara diluos ng barata, yung murmurtra 6 miles per hour. Ado barkil almo lang ara 2 feet ang kultidiyul, yung ara 4 to 6 feet rabdula diluos ongos. Amanday mo mga kapagya pa talayang ito, ibabang kila their style ulo. At uli layot ng abdula diluos ongos, yung murmurtra 6 miles per hour. At barkil almo lang ara 2 feet ang kultidiyul, yung ara 5 to 6 feet rabdula diluos ongos. Tell mo rin singa recorded forecast, ang ara obis na kanso. Of I'm sa ulong kutong. In today's digital world, is your business truly secure? A single data breach can erase years of hard work and trust. Don't leave your digital assets vulnerable. This is where Guardian Cyber steps in. As a service-disabled veteran and Palauan-owned small business, we bring discipline, integrity, and excellence to cybersecurity. We partner with you to meet your regulatory or corporate obligations, safeguarding your critical data. At Guardian Cyber, we don't believe in one-size-fits-all. We start by assessing your current data protection posture to recommend tailored solutions that fit your specific business goals and, just as importantly, your budget. Our core competencies include everything from governance, risk, and compliance consulting to incident response and penetration testing. We even specialize in PEP and high-value individual cyber defense. Guardian Cyber is committed to one simple principle: your success is our success. We are a Palauan-owned business and a responsible member of Palau Pledge, dedicated to environmental conservation through more efficient computing and cybersecurity solutions. Protect your business, secure your future. To schedule your assessment, call on WhatsApp 680-770-8779 or email at Guardian Cyber. That's Guardian CYBER19@gmail.com. House of Traditional Leaders press release. Otorgaklelaw de la maulaktub sa Rabalur Orior. Omelod Article 11. Hindi kagingan la Rabla Rakloba kar Orior, el dib aao lang lakradar tamaluy el klabasay. Aother sela mob esel morubak, agirel motorgokla, raal sela okol mel klabasay, rauriw radebasa. Abla Rakloba kar Orior, House of Traditional Leaders, amo marit le oltrogok raul de swir el girel amos alirir. Sel modar sangak len morubak, el morablay rakloba, House of Traditional Leaders, engar alir el momarit taringi e oltrogok raul de swir al sel okdel klabasay. Al suguma kabli la oldar sra moptogra imol ngakle, e de al sabair el motang ol de swir marenrir el gire la imol ngakle,
Esegi diabla rakloba kar orior, House of Traditional Leaders, aoba nga muil klisi, emong iltia imong raigal ngakla elmlodar sal mortir. Subdel morabuay. Tia subdrol tobdringa koro state government el girela togobet sel orior among itulgomi, ralsel ablur orior el momur April 20, 2026 and momay 1, 2026. Moktigartel orior a Moldov MLC at tingingel maurerel arte rel arrah. Ay galobi sa olngit rarad rablu manlomi ako mirtil togoni ako milde boliliak malmare del makatmok la ang hotel may ietel. Morngi atlut kalbasyo dolab la ako mir gid el morngi ralsel ay gal hamlet marad ontial ol tirak latletele laurior. Mautang lo modong rage SG SWMO radengwal 488-8076 malubeng ke SG SCA ra 488-3133 malungosukaw ang nga karim o malmsulang. Public announcement. Koror State Government would like to inform residents of Koror that there will be a special waste collection activity commencing on April 20, 2026 to May 1st, 2026. The purpose of this activity is to acknowledge this year's Earth Day efforts in managing and properly disposing of household waste. Residents are kindly urged to separate any metal waste from general household waste for effective collection, transportation, and disposal. In addition, residents are asked to bring their waste to the nearest assigned collection point within your hamlet. You may call KSG SWMO at 488-8076 or KSG SCA at 488-3133 to help assist you in disposing your household waste. Thank you very much. Kadebel subdra kamaldil. Takmal tokubet sal kadebel subdra kamaldil. Raradang ray trier cherom esabay tamnil. Lagtobdar niya midun singirmang Moses Ludong. Obak Andres Uerbalaw. Talobak Argasius Yamada. Re-EDPA Silverius Besong, Rabalgul Felix Osiler, Miss Antonio Bells, Nirongor Isaac Swalabab, Ruigang Kioni Saal, Adalbay Ramrab Felix Okabe, Tule Ramrab Jan Tamngil, Lawrence Katabangang, Maday Sakrel Raulimang, Gatin Blayles. Maloaysay, Engalbatigrangu del Radang Raiterir Jerome Esbay Tamngil, Amlosmera April 7, 2026, Emlamotorok Lamaldi, Lelmoringira Palau Funeral Home, ra Friday, May 1st, 2026, Edimongira Mangtalsub del Motuab the Ruriula. Kompmal Masulang, Yalrubak, Bolomakang Tangatargi the Rokui. Signed, Daisagrel Raulimang Katin Blayles, Adalbay Ramrab Felix Okabe, Nirongor Isaac Sualabao. Subdra Kamaldil Maaldadura Malt Ngailamsang. Tia subdrol top der nga Clay Rafael Baungimang, maibir climate squalter, may sokali o storngula, madalbay rurior Bernard Ginaybay, alpumla motorok la kamaldilel maaldadura targid, ralmalt ginaylamsang al galgalmlamo di Bruce Radlongled, el Pauline Ina Rivera, el morngira April 18, 2026 el Sabadong. Malwaisem asang morngira blila raklay Baungimang, el ngaratrang rablura malgayok, mapaldok la top dra mortuary ra 6:30 AM ra tutaw, el morablil ngi mabil rawai rangar bodla el di mortabe morablil raklay ramal gayok emang maldil motali al silsa emang madakro do song raudus rangar kuswang magim subdra bek kalgim gaw adar tel el bula mang ang lagim subdra bakro song ter watcho gaim odlad harumi inawo mo subdra bebil kami umarangal kemi ndang sew ngalong agim subdra ngal kelam yoko klolad masine torgray mariur mo subdra bebil gaw marangal kemi ndang sew ngarada kim subra nginay madoyu Severino Ikea maadirang at edong hinya uehara mo subra bebir kami umanangal kami nakaing sew dire kal spada lakay triro ma Florencia Ramliga mo subra bebir kami umanangal kami nakaing sew ang iwala kim subra odal adrang amalas salbaysa ginamayong marbebir kami umanangal kami nakaing sew ma Esperance malil ma Sef malil mo subra bebir kami umanangal kami nakalim nakaing sew maginam rokos tomin gidaybay ma anana gidaybay mo subdra bibin kami umangal gemay may sokoli o ustorngul mapaskwa narangul mo subdra ngal marada demay ma Lorenzo Malaitaw ma Maria Tomas makabenorsis ko Malaitaw mo subdra ngal gemay agidira kam subdra Francis Titi Trimete tama maksitayma mo subdra bibin kami umangal ka emay dalim na kaing sew tokobet sa subdra marol miti masayos may na kaing sew malaki kagim subdra ebira climate squalter maulikong Polycarp Basilius, may lilaw Aron Basilius, ma Senator Lencer Basilius, mo subdra bebira kami umangal gamim dali na kaingisew. Mabaslisa tarkong mangina talbadal St. Andres, ma ebil adalbay Valeria Toribio, ma diray irbay
Salome Kirk, mosudra bir kami umangal ke mim dali midakaing iseu. Mamibuk Augustin masablu maubul kodep maklifton rubas, mosudra rangal karatrang e mim dakaing iseu. Hagidire kam sudra rangal kara uladoko matas padala rangal gela mirai telei peloy, rangal gela ayang ringang, rangal gela ngira uladoko bal telei, marangal gela mne ogordeo Joseph foi gasang telei. Mim dali midakaing iseu. Maadal bay along telei ma aloy siya peloy, marbibin kami umangal kami mim dakaing iseu. Ngesara kim subra kamrek sakariya siyang aldep pa Maria Vasilius agitaya, mo subra bibir kami umangal kami mim dakaing iseu. Bangin nga si Elio su o rulukda, malolita rulukda, makas pasublo ade mim dakaing iseu. Mabitalis Basilius, makorgas Basilius, maiban rulukda mabangir Basilius, makas pasublo ade mim dakaing iseu. Ngart magim subra nga ribongal Andres, marangal gel mim dalim dakaing iseu. Oriora game subra di bay ni Ray Lamsang, Macallen de Clay Carlson, no subra ngal marada de mim nakaing seu. Agidre kam subra Laura Swanson, matres ni bay, mo subra bibin kami umarangal ke mim nakaing seu. Agidre kam subra President ra Senate Locons Paules, madilwang Amra Paules, mo subra ada de mim nakaing seu. Ma Antonio Lomisang, mamisya o Roma, mo subra bibin kami umarangal ke mim nakaing seu. Arangal gilam le adal bay kasuwa asanuma, kaspusudlo ade mim nakaing seu. Makabenor sharp sa kuma, masyaron o senggo, Finland, mo subra bibir kami umarangal gimim nakaing iseu. Gidarisong sige kasolay, mo subra ru leme mim nakaing iseu, matyan kabaw, madura kabaw, mo subra bibir kami umarangal ke emim talim nakaing iseu. Mangidusukluk Theodore Oro Igeda, makalbit Igeda, mo subra bibir kami umarangal ke emim talim nakaing iseu. Abrutus Bruno, matobel tour, ma Warren rakasuk kumaichi, Bosubra ngalgila Robert kumaichi, marangalgila Felix kumaichi, marbibin kami marangal kay mim dakaing iseu. Agidire kam sobra ayano bayay, marangalge mim dakaing iseu. Tareng alle el machison rabulgul mosubra ngalgila aigo mim dakaing iseu. Bibian Rivera dalbay, mosubra bibin kam marangal kay mim dakaing iseu. Tuloy brel mamotol brel, magigo brel Kyoto, mosubra bibin kami mim dalim dakaing iseu. Parang gila Raymond Dulong may nakaing iseu. Parang gila bing kasasawo ra orib ang maboy de sasawo. No sobrang ngalge may nakaing iseu. Parang gila mlinginay matoyu Hermin Olgari larolmi Ikea. Manginay luos maroy sa may nakaing iseu. Agidira kam sobra dirale sa Lucia Yano. Maaldrin talay. Mo sobra bibir kami marangalge may. Alin takada ma Aileen Pascual. Mo sobra bibir kami marangalge may. Ilablu Jeffrey Olgaril, Minister Jennifer Olgaril o Roma, mo subra bibir kami umarangal ke may nakaing iseu. Sila sa kuma Matyan o Nginaget Jr., mo subra bibir kami umarangal ka. Ilo Peter Miguel Maverna Paulis, mo subra bibir kami umarangal ke may. Cordon o Watang Makiari o Watang, mo subra bibir kami umarangal ke may. King Malsol Sam, mo subra bibir kami may. Agidira kan mo subra tinang iraget marangal game, may alim nakaing iseu. Cleaver Philibert maluisa kumangay, kaspasudulo ade meim nakaing iseu. Madiray bay benita darong mosubra birangau meim nakaing iseu. Kingsley Antonio maklabo ko laiter, mosubra birang kami umarangal gemay. Rosario Skilang Mauel Felix Minor, mosubra birang kami umaradad, meim alim nakaing iseu. Marubiang Hiromina Beyama, madirang argiw korang ilibloku, madira Ray Obak, mas Sherlyn Madraisaw, Bosubra ngalgila makogil marabibin kami maradad, marangal ng emehim alim nakaing iseu. Ikami ulrogul maas marok tumaol marangal karawud sa akmalontial alkaspusub na emehim alim nakaing iseu. Ertial mamungulbong al-sungulat tarigid al-malt nga ilamasang. Al-morngira April 18, 2026, blila raklay rablu ramal kayok. Kumalmsulang nga Diyos, sulam kaltanga tarigid rokuy. Sain raklay Rafael Baungirmang. Tio sisul subra kodal lorto dringa que grel tadip timotingir dimau ibudura idong al adolf tame giretet no bertiano ma baklol pire Napoleon rakodele al malt ngina ilamasang al ngila Francisco ngina ilamasang ma Pauline Ina Rivera los mer sera March Story 2026 ma patingila nga amor emla motorko kon motodra sarudel April 18 2026 ra total morabli la raklay Rafael Baungirmang il ngaramal kayo kay mga maldil motulial sil se mamadakla. Pagim subra at mamang nga regal below, mabal sa biu may dalim nakaing iseu. Ay miliga gim subra kalu ermelek, tirwarong ulbay, mo subra at marangal ka. Kort magim subra kal dingar kapay, Paula Holmes, mo subra ngal gem. Ngiwala gim subra kal elendering na makati, tilpto ringang lol, mo subra ngal giu maratat. Ida gim subra ngal karabrabaw, rakikrel tadiw el timoting idimaw.
Odal adra urabau ine Santos, mosubra bibir kamiu marangal giu. Agi direkam subra Julia Ringang, mosubra adat marangal ka. Agi direkam subra kaol Teresi Lilau, yolngit mosubra bibir kamiu. Oriora gim subra kaol adribukul kion isaal mabekildil, mosubra adat marangal ka. Agi direkam subra kaol Senator Hokons Paules, dilwang amra Paules, migo Graciano, mosubra adat marangal ka. Agi direkam subra marangal gela ngiri etet, ilngir ngarwang latina makubari ngiri gelau. Barangal gela di raur mogol yolngit mosubra bekladat marangal ka. Osisi ul subra godal lamradil salong Gloria Warswick mosubra ngal giwe min dalim dakaing seu. Alia kal tokobet sel subra marangal gela mlengri kalt mga isang ra Lilian Uludong mosubra ngal gem. Agi direkam subra ngal gela Eriang Blesam ra Henry Blesam ma Pascuana Blesam mosubra bebir kamiu marangal giu. Agi direkam subra ngal gela Julia Lang Rivera mosubra ngal giu maradad. Direkam subra ngal gela Jose Rivera mugas pusub de meim da kaing seu. Agi direkam subra ngal gela Orgaril emiko ngiramrang matona sogok mosubra bibir kamiu. Agi direkam subra dirturong iroko sunyama Rosela Masami mosubra bibir kamiu. Agi direkam subra limu Dominika ngoriak la matan ngira Miriam Misal mameim da alim da kaing seu. Agi direkal tokobet sa spadela ibudura idong Adolf Tamay ngingat pak nambert Napoleon madilpak kay gobedor mosubra adad marangal ka. Tia dirikal tokobet sa spadela ibudura idong Adolf Tamay marangal gila korey ra odalad ramalong bigi kanay mosubra beklad. Tia dirikal tokobet sa spadela ibudura idong Adolf Tamay marangal gila ripkal ngarap kulat yun mungkas pusubda may nakaingisew. Yakmal tokobet sa spadela ibudura idong Adolf Tamay madili budul sabet Rivera amurar ayong maibir ayong likmalon gito makasubsuda emaim da alim da kaingsew. Badangil almalt ngila ilmasanga motto tramor ka tutawr Saturday April 18, 2026. Ilmurabli la raklay Rafael Bahong Irmang ramal kayo e mga maldil motali al sil sem umdakla. Malto kasi matrigil mo al sabil may di dalat karang lungu. Kumal msulang ya Dios lulmon lumkaltang atrigidro kuy. Sa na ibudura idong Adolf Tamay. Tia subdol top dari ngir opkal Nelson Masang ba ngatakwil la Rusyang Timarong may sokali Augusto ngul rablar etu maringiwal el mora adamam ngarabap may uldawab maoriar matargid al mal talngila Masang al ngalgela Ina Rivera amnos mer mabdingil ngaramor emla motorko kal motob dra tutara sabadong April 18, 2026 kamal dilel ngal targid adi morngil rablir klay rablura malgayok state balway segim subdo ngit tirgay gidel gim kawad mamakas puso de meim dali med kaing sir tergamal dilel ngal targid ral mal kinay Masang meng esara gim subdo ngir oirem sam Masang mawdala dal hiroko hideo mo subdo bekla dad marangal kara oirem meim kaing sir telulmong sungul ngal targid kakla gim subdo badal Ismail sungino mo subdo bebir gid marangal meim kaing sir tergamal dil ang mawa gim subda arbadura ged nungul masahiro mo subda adad marangal meim da kaingisew dire kam subda ngidrong Ulysses meim da kaingisew tergamaldil ang ramnungo gim subda karete Williams marangal gila Oliera ngida sibong lakis malsol mo da ramaireng malsol mo subda bek adad marangal meim da kaingisew agi dire kam subda ngal gila Heinrich Ngwakla ra Oscar Heinrich Marcela Heinrich mo subda bir kam meim da kaingisew ay meliga gim subra ngal gela Joseph Ngwakla Antonia Joseph Maodrael Maringo Joseph ngas pusudro at mangal gem min rangisew iwala gim subra ngal gela diraingas masayos ra deliget masasinge rurang madir etegor etirbay mo subra bibir kami mangal gem min rangisew parangal gela katosang rimir ra Mario katosang mo subra bibir kami mangal gem min rangisew tilgamaldil agi dire kam subra ngal gelam lengi opkal rangi dai bai udui rangira markosto mini dai bai ma ngirurior Bernard ngi dai bai mo subra bibir kam yu min kaing seu agi dire kam subra ngal gelam malil ra olive ma prosefin malil mungas pusubra ade min kaing seu mangira derbe ya sabo bultdaba min kaing seu mai sogli Augusto ngul ma Pascuana ngul mo subra bibir kam yu min kaing seu agi dire kam subra Augusto bultdaba mo subra bibir kam marangal ge min kaing seu Madebora Wali meim da kaing seu agi dire kam subra Carson Silil ma odal ra Anabeli meim da kaing seu agi dire kam subra ngal gela tamol teora legislator Manaset Tamol Yosia Kubari Nathan Tamol Ari Tamol mo subra bir kam yu marangal ge meim da kaing seu adi dire kam subra morangal gela Anat Timarong Ronald Timarong ma Marceli Timarong Chandek Timarong Asaria Timarong
Marol mi masayos, marangal gila kaptot, rahiop kaptot, mosubra bibir kami marangal kami nakaingisew. Oriora gim subra ngal gila banda marang wak, rakaray kam sekchin, mosubra bibir kami marangal ang ligem, emim nakaingisew. Agidiri kam subra former President Chanson Toribiong maudal rarod asmus, mosubra adad marangal kami nakaingisew. Gidiri kam subra ebirulog Naomi Uwegi, marbibiringi, mim nakaingisew terulubong sungulang altargid. Barangal gila Pedro ngawak, Veronica Pedro, Mauelio Calvin, Mother Day Pedro, mosudra bibir kamiu emin nakaingisew. Mamaktalina Giorung, marangal gila Raay Saling ngawak, ma Eleanor Doser, Chairman Gitalong, Clint Gitalong, Machois Giorung Morgan, mim nakaingisew. Mahaidi yo, mosudra adad marangal kami nakaingisew. Diri kalm subra Agustin Masayos, mamutulong Salvador Talam sa mim nakaingisew. Tokobet sa espada mamortigil at man lo di kalobas sa angklir, mausube sa mayim dalim at kangisew. Kuman sulang niya Diyos sulolmon mlabanggit ilumakal tanga tergid rogoy. Say nangir opkal Nelson Masang. Tial subadal mula reng stringi at yakal spadel mat yakal tigingel maluub engul deswel at Yes Broadcasting Company tiang aspadirar at lulul top derngi haraorngi ko mal mesulang. Budra ko dal makamaldil. O sisil subdra ko dal makamaldil alol tabderngar dialul alon skiyota. Puikruul the smither dang, ilapsis Vincent ito, mangirailal sa 6-2 paloy, en masubdal gira lasarel, makamaldile la targid, Raul Tirak, la utiray, Augustin. Ngal targid am los mer sera April 1, 2026, elmle ongeve lurior, mabadenge lang aramor. Emlo motorgo kar sera meeting elmlaningira April 7, 2026, el mga maldira April 17, 2026, el ongayim lurior. Tialga maldila di moringira get center rabalurayray. Mong motob dramor garsel tutara 7:30 a.m. El marael motwab ray gelesiara Chanel, el ngarayray. Mong moringa misa ngaringi, el momret, emrolung el moraget center, el mga maldila el motalyal sils, emo umadakra itirong el ngara ordom rayray. Malway say agim subde olngit ramiul adamam ray galbalu, Marmo sa beir, mautakang almay madaali mertial albul, edas mas maingi kal targid, el guklo temel mokdong rarubak kal Dios, el morakamang talulungul. Mangar along agim subdray badul raparak, Florencio Yamada, maebil raparak bares edasomla nirakasaw, mamosub darbek kalngalga, mar adad may madaalim. Agidirek kalmasubdra Murphy wasisang, marbebi ringi, olingit may madaalim mertial albul. All agim subdramle dirasirs kliw yuri, mamosubdar bebirakaw may madaalim mertial albul. Ngiwal agim subdra ngingat kabuy hiob bukuro, mamosubdar ngalgela partarut bukuro, mangalgela idoong wasay, mangalgela Tomasa Mersay, mangalgela Gabriel Rangul, mangalgela Kiari Malil, mangalgela dira etay ito, mamkaspasubdar roguy may madaalim. Malgayo agim subdra Rulo the Marcelo ngirgalaw, mamosubdra ngalgelam le Rulo the Johannes ngirakasaw, radiray tarir Miriam Augusto marbebi ringi. Mangalgelam le koy Benjamin Mersay, ra Rosemary M. Olgari marbebi ringi. Mangalgelam koryang Jacinto, radiradalbo al tekla kodeb marbebi ringi. Mangalgelam le uwadal adrakabo, Tosco Sebalt, radiliyik Rebecca ngirmaay tamarbebi ringi. Marangalgela ngiratkak la makreos, rangat kabuyu el makreos marbebi ringi. Marangalgelam le ngiraulado ubal talay, rakamadaw la ben talay, machulita talay marbebi retir. Agidirek kalmusub darangalgela hideo ewatl, marangalgela ngirwosa. Marangalgela onglungla, rateo chosuwa, olingita mamay madali mertial albul. Ng esara gimsubdra kolas, Mardabang verano ngirgalaw, mamosub darbebi ramiw. Marabad robam emasyol, madil taprak, Margaret emasyol, marbebi ramiw. Maudal adilong marsil, mamosub darbebi rakaw, marangal ng emay madaali mertial albul. Ngorsu lagi olngitra obakaram u Sydney A.E.T., Madiragawis Marcelina Genti, malamay arangalgela italmong kabuy, maging aali mertial albula. Magi olngit ragal Petrus italmong, ma Senator Rapkaw Cecilil Aldabel, mamosub darbe kalngalga, marangalgra ngiralmut, may madaali mertial albula. Ayray agim subdra dil Clarissa ito ngerdang, marbebiringi,
dilmur luko sa isaal marbebi ringi, rangalgelamle dilisikl, rayohana, madorkas ngiru ulbab, rangalgela troli ngiralmaw, rangalgela irik letaryong, ma former President Johnson Toribio maru alel marbebi ringi, rangalgela France Paloy, rangalgela Kalistus Paloy, rangalgela Adelina P. Rasengl, Raen Land, rangalgela Dr. Anthony Paloy, Ragevin Paloy, marbebi ringi, marangalgela Isidoro Paloy, marangalgela Benita P. Merur, rangalgela Osiro Master, rangalgela Onglungol Ngirdongol, rangalgela Matiyaw Master, Rakukumay, marbebi ringi, rangalgela Daniel Simeon, Radiraday Y. Diskabong, marbebi ringi, marangalgela Augustin Simeon, marangalgela Robert Simeon, marangalgela Rubario Simeon, marangalgela Moses Asuma, marangalgela Dengir Wasisang, marangalgela Rigel Masahiro, marbebi retir, marangalgela Dirangayang Ngirmaaw, Raebil Rairik Sadariat Koel, maodal Rayao Erdoort Koel, mamosub dar bebi ragmiw may madaalim. Ngartmao agim subdra arbadul ra tablak Marino Thomas maongeyim ngirakasawrangul mamosubdar bekalngal gamar adadra tablak may madaalim mertial albul. Ngaramlanguy agim subdra ngirasibong Lakius Malsol, Kyoko Rengil, Grete Williams, maobad Mayreng Malsol, mamosubdar adad marangal may madaalim mertial albul. Ngatpang agim subde olngitra rubiang Hiromi Nabeyama, madirangalde alkorang Girabluku, Rablaira etet, mamosubdra adad marangal may madaalim mertial albul. Ang ambyang lagim subdra Ngirmir Pasyo Kyota, maomal Samir Naomi B. Uwegi, mamosubdra adad Raimadu, elngalgela talbong, marangalgelamle idolodal ri, olngit mamay madaalim mertial albul. Agidira kan masubdra luel Pasyano Gitalong, mauwadil Waisang Sakol, mamosubdar adad may madaalim mertial albul. Agidirek kaltokubet sal masubdra malaalbalu Nathan Yusi, mamosubdar bebi ramiw, marangalag may madaalim mertial albul. Orior agim subdra wadalad, raurabaw Ines Santos, mangiramuay Adelino Santos, olingit ang mosubdar ngalgela Santos ngodri, marangalgelamle arbadul ratablak Hiroshi Santos, olingit mamay madaalim. Agidire kalmasubdar ngalgela Ingrakli Emiliano Ra Elias, Salvador, Macho N. Filabert, marbebi retir. Moong Otiwi, marbebi ringi. Dira Prague Elisita Morey, mangirasu karek ngirmang, marbebi retir. Dr. Ngira Isaw Mokol, marbebi ringi. Agi Hulder Lamay, marbebi ringi. Milang Aberdong, Rose Kyota, marangalgela Brereng Stella Kyota. Rangalgela Ingrekla Lagayok, marangalgela Diramakar the May, Raibadul Raidong Adolf the May, Mayora the May, marbebi retir. Marangalgela Diragalaw, Raol Diayes Ngiray Galaw, marbebi ringi. Agidire kalmasubda, Rangira Ite Norbertiano, Matmigo Graciano, Mgaspasubda Rokuy, may madaalim mertial albul. Ngarkabasang agim subdra Rabe Lorenzo Katosang, Madil Odilang Edwina Katosang, mamosubda rangalgela Meo Katosang, marangalgela Esarak, marangalgela Meong, marangalgela Savang, marbek kalngal gamar adav, Odilang, may madaalim mertial albul. Agidire kalmasubda rangalgela Igalaw Gitalong, marangalgela Umay Aribuk, marangalgela Myotel Andres, marangalgela Talul o bakaragalaw. Olngit mamgaspasub de may madaalim mertial albul. Kompmal masulang, madidagay wasing Ersel Sils Rakamaldil April 17, 2026, elongay Mlurior Friday El Sils. Telgamaldil Amoraget Center Rabalurayray. Subdragamaldile la filiander ultirak utiray Augustin. Tia subdragamaldil loltobdel nga oligor kasual Dr. Stevenson Cuarte, Mial Bascasio Oitrong, Masasu Divar Tewi del mo atargidra filiander utirak la utiray Augustin, amlos meersera Wednesday, April 1, 2026, emlamotorok la kamaldile lal di moringira Ayray Get Center, ra Friday, April 17, 2026, emomalakara itirong, ra ordo marayray. Magim subdar tirgagi del adma malbalduk lang klirio. Balilyaw agim subdrangir ongor Doroteo Nakata, Madilikleb and Mary Solang Francisco, Rablay raw Elgumr, mamosubdrar adamarngalga, may madaalim edkay nga sewertial albul.
Orior, Rablay Rangayaw, agim subdara rubas Gabriel Adalbay, Maoob, Rahel Beesarak, Mamosubdara Adamarngal, Emay Madaalim, Edray Ngasew. Agidirek Kalmasubdara Ngalgela Omru Rumong, Rangalgela Ngiray Romel Rumong, Rangalgelamle Oligor Gaswal Sylvester Rumong, Rangalgela Obak Rumong, Marangalgela Iol Rumong, Mamay Madaalim, Edray Ngasew, Tialulbong, Lal Sungul Ngikal Targid. Ngarkaswa, Rablay Rangar Malong, May Wasay, Yagim Subdra Wadalav, Fidela Model, Mosubdra Rangalgela Selaw o Rungul, Rangalgelamle Wadalav, Maalbang Fritz, Rangalgelamle Oligor Gaswal o Iturong o Raul, Rangalgelamle Oligor Gaswal, Margungail o Raul, Marangalgelamle Dirat Amding Ngirur Rablud. Agidirek Kalmasubdra Rangalgelamle Mial Ngirayngas o Iturong, Mamay Madray Ngasew. Ayray agim subdra rangalgela ngiraybu, rangalgela Bemert Obak, rangalgela Dembert Obak, rangalgela Benjamin Obak, rangalgela Urim o Obak, rangalgela Tamaye Obak, marangalgela Tamol, mamgas pasubde may mataalim edkay nga sewer tialmo mungulbong lal sungul ngigal targid. Ngrusa Rablay Raybaw, agim subdra dil sa asu chungi ko rungul isawo, mamosubdar adamarngal may madray nga sew. Rabaal la tagewa ngiramakur, mosubdar bebi rakaw may madray nga sew tial albula. Marangal gelaw siw ngiroy may, abol sab amiwe may madaalim madray nga sew. Marangal gela masa 06 mamgas pasubda load may madaalim madray nga sew. Ngatkib agim subdar mga saw Dave o Rukm, mawadal other malong Victoria kanay, mamosubdar ad may madray nga sew. Agidirek kalmasubdar gaul Deborah Alibosang, may madaalim madray nga sew. Patong amasang ekloatretra, matirigel mo sa barir lamay, madaalim madray nga sew tial albula. Marmodekal sa bair, vidakalat karang lungu, kompmal masulang, yarubak lobangeda rokuy. Signed, Oligor Gaswal Stevenson Cuarte, Mial Bascasio Oitrong, sa asu dibar the tewid. Subdrang maldil. Tia subdra ko dal loltob dring aspis Valentino ngiriklang, buig aspis Chairman Daniel, ultirak larulog da Daniel, raalul garingang mates, wadalat takako rulog da, kikuye ngirngasang, Sieko Daniel, mapaulinar mga saw, elmorar adalat tulungal gara asel, logiwa ongal ga tulungal ga makablilal mo, ao aled engalgedra Filiander ultirak la utiray Augustin, elngalgela Dembert Oba, amlos meer sera April 1st, 2026. Akamaldile lamlamot tergo kalmoringira Friday, April 17, 2026. Akamaldi lamoringira get center el ngarabalur ordom ray-ray. Mang ayang rakabli ramilong, egim sudar gawal spis Owens Otey, maudal adra milong Mitsko Rafael artial albul, olngit mamspadatrirar madedayas al adad, marangalga, malamay magim aalim. Ngar along agim sudar gawal rubas subadyang ubday artial albul, olngit mamspadatrirar madedayas al bebi regiv, malamay magim aalim. Ng esa rakabli radalgong, yagim sudar gawal Ramangsong Garay Maryur, Mawadal Av, Artial Albu, Le Olangitam, Mosubdrar Adav, Malmay Magim Aalim, Egim Gay Ngasew. Direkling Esar, Yagi Olangitrar Ngalgela, Ngirgutaling, Mamgaspasubdar Tial Albu, May Madray Ngasew. Ira, Yagim Subdrar Ngalgela Spiso Ay, Raproy Daisang Rakamasik, Malali Ikluk, Mamgaspasubdar May Madray Ngasew. Agi direkal Masubdrar Ngalgela, Saridel, mamgaspasub de may madray nga sew. Agidirek kalmasub darangal gelangiral mau, Radiramew and Mary Adeao, mamosub darangal gem e may madray nga sew. Tadirek karspadala arangal gelali may, rawadal at takako rulugda, direk kalbay Rose Joseph, ma Raymond Tesey, mamosub darabebi rangmiw e may madray nga sew. Rangalgela ugong, agim sub darangalgela Bemert, rangalgela Dembert, rangalgela Johan, rangalgela Urim, rangalgela Mleultirak la Benjamin, marangalgela Bod, mamgaspasub da Roguy e may madray nga sew. Rangalgela Alngoy, eng spadala rangalgela Eulalyang Mates, rakikuye ngirngasang, maralul garingang Mates, rangalgela Kugong Mimong, rangira Toluk Hayden Garradala, mamosub da Rabebi Ramiw e may madray nga sew. Rangalgela Malwat, yagim subdra Sanrey, marangalgela Rolmi Sidoy,
mamosubdra rangalgiw may madakay nga sew. Rangalgel o oraol, yagi masubdra kawal sa bangyol sa kuma, Ariel rangulbay, mapilar wong, mamgaspasubde may madakay nga sew. Rangalgela ediloy, yagi masubdra aigo riumda, marangalgelam le wadal adra asel, teruye Daniel, mamgaspasubde may madakay nga sew. Rangalgela bakyar, yagi masubdra Paulina ramangasaw, Delina ar kabakol, ma serenade mareb, mamosubdra bebi ramiw marangalgiw may madakay nga sew. Rangalgelaw ob, yagi masubdra spis Valentino ngiriklang, Sieko Daniel, Kliw kang it, mamadalarak ngiriklang, mamosubdra rangalgiw may madakay nga sew. Rangalgela lali, yagi masubdra kawal Pascua Nasungino, Fidencia Tangalbad, Roland Tangalbad, Charles Tangalbad, mamosubdra bebi ramiw may madakay nga sew. Yato kubet sa spadam, amuran ngalgela, ngiram ngarngay ra Helena Royce Yoichi Arurang, ma Westmoreland Yoichi, ma omdeda sir selsil si may madaalim. Agidirek kalmasubdar kawal, other talwang Simeon Aberdong, ma ebiledil lertial albu, le olingito mamosubdar ngalgara asubong may madakay nga sew. Ngklam nga tila subdaw ul, material adamamal nga rababaldab, orior, mayoldab, el dimlagal tobdang clear tial subda, modengel mo kadakaw adalo giwatulungal gara asel, gomdire kalong tial el gaspa subda, may madaalim, kay nga sewer tial lulubong al sils, rangalo al ledeng al gedra, filiander utirakla, utiray Augustin. Kompmal masulang, yarubak lolmol mulamak ng tanga targidarokuy. Signed, Spis Valentino ngiriklang. Subadra kamaldira filiander ultirak utiray Augustin. Kaya subadra kamaldi laltob niya ramang song karay Mariur, where war Ramon Rabay, Spis Valentino ngiriklang, kaltngul Rabay uduyumang, badul o kadat itong, Marbu Celestino Malsol, elkmo atargidra filiander ultirak utiray Augustin, el ngalgela dember tamlos mer, yapadang ilang aramor, kaya mlamot trokok lakamaldilel, el moringira ongay malurior, el truy ewid, el gabasingil el al ongay walbuil. Friday, April 17, 2026. Mapadang ilang motuab dramor gratutaw, moray gelesya ra katolik rayray, yauriw ray gelesya, moraget sente rayray, mga maldil moswel, moraged el momadakla. Magi masub darabek el adada marangalga, rakabli radalgong, mamay madaalim kay nga sewertial albula. Magim subdar adamam rabek kalbalu, maollay ngar along, yagim subdar hatsko sato marbebi rakaw, eriga Emmanuel marngalgem, diram tawi el talat madrang ar marbebi rakaw, sabrong al ay Raymond marbebi rakaw, Ruad Paulina Iskang marbebi rakaw, Maria Asuncion Ldesel Oywil marbebi rakaw, Denisha Mariur Ubde marbebi rakaw, Adalbay Rabadul Bautista Sato, Maay Tatembong, Direkal Masudratet Singit sa Sato, Sadawor Yungula, Maya Adrading Abraham Osima, Mamosubdrar Adath, Rablayo Ur, Rangalgela Madrao. Ngaklaw Ngararda, Egim Subdar Ngalgela Malsol, Raoptuila Malsol, Mosubdar Bebirakaw, Ma Valentina Edesom Lamarngalgel. Agi Direkal Masubdra Hana Ingay sa Manahan, mamosubdra bebi rakaw. Direkal masubdra Basilia Temailo Erongos, direkal masubdra ngalgela sa ayang lamrilang, mamgas pasubde may madakay nga sewertial alabula. Ngiwala gimsubdra Haruko Ngiramkati, Pablo Tamol, Deliget Elender Ngiramkati, Wanda N. Timarong, Linda N. Malaytaw, Valeria N. Talay, Malgayok, Iguko Okotol, Mangarbay Boysek Talay mo subdar adad marangalga. Ng Esar, Kamarekla Sakarias Siangaldeb, Dwayne Hidewo, Dr. Che Lingan, Dominic Tamarcel, Umi at Jeffrey Antol, Inaria Ngiraybay, Gracia Leonardo, Ertung Alisa Watanabe, Norma Etibir, Maemilda Adalbay. Agidirek kalmasubdra Tngasik Risong Saito, mamosubdar bebi rakaw marangalga. Direk kalmasubdra o bakaram o Sydney A.E.T. marbebi rakaw. Iray ay gimsubdrar alul garingang mates, buigaspi Sherman Daniel, Wadal adra asel takakorulugda, Sieko Daniel, Paulina Ramangasaw, mamosubdrar bekal adad marangalga, ratulungal gara asel. Agidirek kalmasubdra Ebil Rasmusong Marta Yaaf, Madirameo and Mary Adiao,
mamosubdrar adad, rangalgela gitang, marangalgela diraibu, marangalgela eungel, marangalgel omtilo. Agidirek masubdra ira al igasakas, mamosubdrar adadra, ongalgra igasakas. Agidirek masubdra yaw or the ort koel, maebirairik sadaria adalbay, mamosubdra ngalgela ngiroit, marangalgela etumelew, marangalgela belelas, marangalgela ngiraitpang. Orior, wadalad maura kordon, siska sangbaw marangalgem, ra udu sangbaw senyor, mamayreng sangbaw, marangalgelamle dirarur, dilub rabay, ra dirarur nglod rabay ngiraingas, matarka ra vernis rabay, marbebi ramiw marangalka. Marangalgela kuniko oigang marsil, ra marta marsil, marbebi rakaw. Ebilraroy sa mihay na ta Marcel Godeb, marbebi rakaw. Ngalgela simako wali, rasisinya ueda, marbebi rakaw. Mercy Mariur, bitalao, marbebi rakaw. Lili Oilo, akaw marbebi rakaw. Damiana en ngirataboy, ta marbebi rakaw. Julia Oib, marbebi rakaw. Daria Brel Mateolool, marbebi rakaw. Ulang the May, marbebi rakaw. Rangalgela beng the saawas, rawadalad sendi saawas Lazarus, maramaligo el saawas, marbebi rakamiw marangalga. Marangalgelamle wadalad margi mongami, ramadra abab dabdeb mongami, madorin onglungla, marbebi rakamiw marangalga. Rangalgela mogirong osig, rawili osig, rangalgela yob ililaw, ray other amay elyayob, marbebi rakaw marangalga. Rangalgela ngir ora alililaw, ratulik Alfonso Diaz, makaray ngir ora almarbebi rakamiw. Rangalgela rumong ililaw, rardialul rumong marbebi rakaw. Rangalgela mda ala debelbot, ralosaw oda, makarla siyang savang, maklen siyang, Maria Basilius Agitaya, ngayaw la naruwo, humay naruwo, Merlin Basilius, humay Basilius Isida, Cleo Basilius, Susan Ngirausuy, Pascuana Blesam, marbebi rakaw. Malik Siska Besong Kel, Marigo Thomas, marbebi rakaw, marangal. Domin Mistru Tome, marbebi rakaw. Benita Masubda, Hosiana Rungulbay, Deborah Masubda, Ngiratnger Hiob Masubda, Matthew Masubda, April Masubda, Fred Sangabaw, Maumi Sangabaw, Maru Aliw, Surat Sabal, marbebi rakaw. Wilson Ngirausuy, marbebi rakaw. Saturnino Tewid, marbebi rakaw. Dennis Oilo, Paumarul de Reynold Oilo, Maru Aliw. Chan Gabo, Felix Olgril Minor, marbebi rakaw. Ranangalgela Olgril, Billy Naruwo, Bruce Ngirgutling, Spis Cordon, Isaw Sato, Yusim Sato, Valent Oigang, Chengins Mariur, Denisio Mariur, Samuel Ldesel, Silverius Besong, Benito Thomas, marbebi rakaw marangal, Henry Belesam Maru Lem, agidirek ilmusub rangalgela Rigrik Spis, marangalgela the May, Meledang Tamol, marangalgela Brel Maebil. Kamiul mlabas ang kliw, mosub darbebi rakamiw, mar adad marangal, may madray nga se or tial gamaldil. Tirgel adad al mlodek al madungang clear tial subada, mogsubes edibo modengay, may madakasues edray nga se or tial gamaldil. Tirgel adad al modek al sabiral mortial gamaldil, as sabiral ding mayaw lang asurir, el momsar mangsong karay mariur, malubeng wadalad maura gordon, kompmal masulang. Ramangsong karay mariur. Tial subadal mula reng stringi, adiagal spedel, madiagal tigingel, malub engul de suela dias broadcasting company, tiang aspedirar adulul top dringi e haraorngi, kohmal mesulang. WWFM is a 100% locally owned radio station. Hello Palau, this is Diaz Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PGST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. WWFM is owned and operated by Diaz Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Ngermid Hamlet, broadcasting on two different frequencies, 88.5 megahertz and 89.5 megahertz 24/7 with a transmitting power of 450 watt each transmitter. WWFM is a 100% locally owned radio station.
Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in DS Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Oi sine. What do you mean oi sine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number 1. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number 1. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island Beer, Asahi Super Dry, number 1. Looking for Palauan oldies or American oldies or latest music? WWFM Music Store is open to serve you. You can now make your own personalized CD or download music to your iPod, MP3 player, USB, and cell phone. WWFM Music Store is open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Saturday. Call 488-5771 for more information. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. The numbers don't lie. I'm Lisa Brady, Fox News. That's the Republican take on Trump tax breaks on tax deadline day for many Americans. 53 million people have claimed one of these new exemptions as part of a Trump policy. The headliners being, of course, no tax on tips and no tax on overtime. Fox's Peter Ducey at the White House, though Democrats argue tax breaks don't make up for other rising costs, including the recent spike in gas during the fight with Iran. About a month ago, the Energy Secretary said he thought it was likely they'd be below $3 a gallon by summer. Now he says that is probably too aggressive. But the Treasury Secretary says he's optimistic for $3 gas between June and September. Another Democrat-led effort to stop the fighting with Iran unless Congress approves it fails in the U.S. Senate, the fourth war powers resolution to be rejected this year, though some Republican senators are signaling possible support for congressional action soon, with deadlines to comply with the War Powers Act approaching. 9 House Democrats introduced articles of impeachment against War Secretary Pete Hegseth, led by Arizona Congresswoman and Iranian-American Yasemin Ansari. The resolution accuses Hegseth of violating his oath of office by overseeing an unauthorized war against Iran and also accusing him of war crimes. The Pentagon has stated that unlike the Iranians, the U.S. military does not target civilians. But the resolution mentions Hegseth's use of the Signal app to discuss a strike on the Houthis in Yemen last year and accused him of obstructing congressional oversight. A Pentagon spokeswoman said this resolution's just an attempt by another Democrat to make headlines and that Hegseth will continue to protect the homeland and project peace through strength. Fox's Jessica Rosenthal. More than 30 states win a court fight with Live Nation, the concert giant, and its Ticketmaster subsidiary found to be running an anti-competitive monopoly over large concert venues by a jury in New York City. America is listening to Fox News. The First Lady visits Capitol Hill to support new foster care measures during a House roundtable. First Lady Melania Trump says new legislation for the foster care community is a moral imperative. Foster youth face a special set of challenges outside the classroom that have a serious impact of their academic performance. Speaking in support of House bills to update the Chafee foster care program, which would help those aging out of foster care find housing, education, and work. We are expecting young people to achieve self-sufficiency without providing support to do so. That's why each of these bipartisan reforms to the Chafee program matter. They shorten the distance between survival and success. Jocelyn Fetting, who spent 8 years in the Illinois foster care system.
Kristen Goodwin, Fox News. The First Lady began work on foster care issues during the president's first term, launching the Fostering the Future initiative as part of her Be Best campaign. President Trump wants a new monument in D.C. as part of America's 250th anniversary. The Interior Department submitting plans for a triumphal arch near the Lincoln Memorial and Arlington National Cemetery. One veterans group already suing to stop the proposed project. Parts of the U.S. coming off their coldest winter in years now have spring fever. Meteorologists are expecting this heat wave to break over 150 high temperature records across the south and the northeast. Temperatures this week are 20 to 30 degrees higher than the typical average for this time of year. Now, some people say the warmer temperatures are nice and all, but they kind of just came out of nowhere. Fox's Asher Red in New York City, Philadelphia, D.C., Atlanta, and Nashville also hitting their hottest day of the year so far this week. A mixed finish, but record day on Wall Street. The Dow dropped 72 points, but new milestones for the S&P. Its first close over 7,000, and the NASDAQ finishing over 24K. I'm Lisa Brady, Fox News.